Hawu Nkonhlabathi asiqale ngokubonga asibonge lokuthi uNkulunkulu usizile ukuthi siqhubeke sihambisane size sifike la sesifike khona. Siyakubonga kakhulu lokho Nkonhlabathi ukuthi ke lize lifike nalelanga lalomcimbi njengoba sesihlangene nje bakaNhlabathi bokade kuyithi besiya kaNhlabathi kodwa ke namhlanje bakaNhlabathi sebezile kaMavuso bakaNhlabathi sebahlangene nebakaMavuso sukela namhlanje asicale ukuthi sikubonge lokho Nkonhlabathi. Angazi uma siyatholana yini noma ngiphakamise kancane ngoba ngibona inkulu endawo esikuyo angazi uma siyatholana yini. Siyabonga Nkonhlabathi. Kusho ukuthi ke kuzawuqala mina ngifince lenkulumo lesakhuluma ngayo. Emva kwalokho ke lapha engisheke khona bese siyangilekelela umlingani wami bengihamba naye asho ukuthi akukhona engikushiyile. Emva kwalokho bese ke sesicela bakaNhlabathi nabo bangene basho ukuthi lokho sikukhulumayo kuyiko yini. Emva kwalokho sasibuyisela kaMavuso njalo njalo. Sengiyaqala ke Nkonhlabathi
kusho ukuthi ukusukela ekuqaleni kuze kufike la sesikhona khona manje eyinkomo ezikanhlabathi kuze kwemanje ziyishumi lena yishumi nayinye savumelana ngokuthi bakanhlabathi safike sibakhombise la ekhaya kaMavuso bese sokuthi le yaba sigodo le yaka 12 yaba sigodo lena yaka 13 nalena yaka 14 inkomo kwaba ngeimpahla sesiyakubuyekeza konke ukukhuluma kwethu sakuhlanganisa nami uyagoqa nje bekufishane ngokongasikhathi sizakwenza njena ke njengoba sengishilo uzangilekelele umlingani wami mayiqeda ke sisibuyisela kwabanhlabathi basho ukuthi lo sikukhulumayo bavumelana inabo sengibuyisela la ku umlingani wami besinayo uMavuso kunjalo ekuthunyeni wethu kokuqala vele sithiya ngabamavuso ukuthi sibacelele ubuhlobo kwaNhlabathi inkomo abasithuba ngazo zaziyishumi nanye zahamba ke ngokuhamba kwazo cha ubabhlatshwayo ngiboni mina ukuthi namhlanje ukuthi ukhona kushiyile mina ngokwazi kwami sesingezwa kubo uma wandla ukuthi mhlawumbe kukhona okusele kodwa ke kona akubekile kuphelele mina ngokwazi kwami sesingezwa ngabo nabo basifakazele makukhona okusalayo nabo basikhumbuze ngiyabonga siyabonga boMavuso kakhulu ukube abantu bonke emhlabeni bathi mabethunywe umsebenzi bawenze njengoba bethunyiwe ngabe kuhle abakaMavuso sihambisane kahle kakhulu nabo saze sazofika la namhlanje esithi inkulumo iyaphetheka kukho kuMavuso okwasala njengoba akukhuluma umkhongi ukhuluma into ephelele isigodo sinjengoba esibeka uMavuso inkomo esathi ayibe la kunjengoba esho boMavuso akukho lapha silimale khona thina ngibonga ukuhambisana nabantu abaneqiniso enikwenze kaNhlabathi nikwenze kwaba iqinisa konke abakaNhlabathi abakucela kini nakwenza konke njengoba silapha ke boMavuso sizogcwalisa ukuthi umthetho uthi asiqale kule nkundla sivumelana ukuthi akunacala elikhona kaNhlabathi ekuthiwa ke ngela kaMavuso lingavuka endleleni ngoba izinto ziyavuka ungasazi kuthiwe kukhona okwasalala nala nathi singathi silekhaya kuthiwa nashiya okuthile kaMavuso kwasala koNhlabathi ngabe nakubeka kaMavuso ngakho ke boNhlabathi nonke nani boMavuso mina ngokwami ngithi ngiyabonga ukuze sifike la osukwini lokugcina lokuthi namhlanje sophinde sikhuluma inkulumo efana lezi sikwenzile konke esikhathini ebesifanele ukusenza senzeka namhla ke abakaNhlabathi cha bathi ke ngobuningi benu bantu abami hambani niyokhulekela kaMavuso ngiyabonga siyabonga kakhulu bakaNhlabathi siyabonga kakhulu uma ngabe ukukhuluma kwethu kuhambisana sibonga impela sesizawucela ke manje abakaMavuso babe nezwi laba bebasithumile
ukuthi sibahlanganise nabakanhlabathi. Manje amavuso sawucela ukuthi nabo babe nezwi-ke ukusukela manje ngoba sebakuzwile ukukhuluma kwethu ukuthi kuhle kuyahambisana. Ngempela kulokukhuluma okukhulumayo la endlini sihlangane sisonke ukukhuluma okuhle kakhulu kwamavuso. Nathi sikuthola ngumyeni omkhulu masimthuma kaNhlabathi. Sathola ukuthi ukukhuluma kwethu nabakanhlabathi kuhamba kahle, akukho lokuhamba kuphambane khona. Suke ekuqaleni kuze kube namhla ukukhuluma kwethu lokuhle. Ngako boNhlabathi amagama amaningi impela kasinawo bakamavuso. Siphethwe nje injabulo kakhulu bakhozi bethu ukubambisana kulomsebenzi omkhulu kangaka ogangiselana sakhe ubuhlobo nabakanhlabathi. Namhla ke siyabona ubuhlobo bakhekile nabakanhlabathi. Namhlanje sithi-ke bomantini-ke okuningi asinako ukujabula nokubonga ukuthi hawu uNkulunkulu akasize nje abantwana bahlalisane kahle kuleli khaya lakamavuso. Ngoba uyakheka-ke lo muzi kababa siyawona phambili. Abobaba omkhulu sicela ukuthi ngathi-ke uNkulunkulu angasisingatha azihlalise njengoba sihlangene impela elokho sikucela kakhulu njengoba singakhuluma boNhlabathi ukubonga yini ukujabula sithi-ke sibaka amavuso sawuphamza sibonga sithi-ke mavuso khohla donga mavuso Hlabathi mawandla Mantini wala bakhozi bami ukuthi-ke kukhona lokukhuluma okunye singakukhuluma ngoba sesendlule kuloko esikukhulumile. Ngoba kangazwayeza igama labantwana nje balithi-ke la basiphinde leyalala-ke bekelikhathi mhlambe lizawuvela. Cha Mkhosi Mkhongi abantwana esize nabo bayawuphuma lapha esangweni. Masifika lapha esangweni sekukhulekwa ingane lizovela lapha igama lazo ukuthi-ke nazi ingane bezwe abakamavuso abalapha esangweni nabakanhlabathi abamele esangweni bezwe ukuthi-ke namuhla ingane sesiyayiweza-ke siwezela kamavuso. Njengamanje-ke uma sekukhulunyiwe lokho abakamavuso sebaletha izinyane bazemukela ngezinyane nali izinyane abazofaka zona iy'phandla zabo kulesi sandla. Sebayalibulala-ke izinyane iy'ngane seyithola iy'phandla seziwelela kamavuso-ke lezo ngane. Sekutholakala lo mhlubulo abafike nawo izolo walelo zinyane nathi siyowubeka ekhaya ukuthi iy'ngane zemukeliwe kamavuso nake zemukelwe ngakho. Siyabonga boNhlabathi. Siyabonga. Siyabonga. Asenze nje ngoba sesedlulile sesiqede asicele ukuthi umkhwenyana abe nezwi umkhwenyana ayibongela nabo nakhona ufuna ukubonga. Emva kwaloko-ke bese sesigcina ngobukhosi ukuthi ubukhosi nabo bube nezwi sebe sesicedile-ke lapho. Sicela ukuthi okwamanje ithuba silinike umkhwenyana naye abe nezwi. Cha siyanibingelela bobaba bomawandla sibingelele nabakwamavuso bonke obaba nobhuti nabafowethu. Yebo. Ngidlulisa nje ukubonga ukuthi sibona ngathi kusahamba kahle kubambisene kahle. Ngibonga bakho ukuthi bahambise kahle akukho lapha abaphume khona eceleni. Ngibonga lokho nje singathi mavuso. Besicela
ukuthi ngimane ngendlulise kobaba ukuthi inhlelo zizawuhamba kanjani njengoba sesicedile ngalokho. Njengoba bezawubuyela lena nje bazathi nasebakhuphuka emfuleni obaba sebengena-ke nomakoti sibavula isango bangene sibakhombisa isigcawu khona la ngaphakathi lapha bazawuma khona. Bangabe nathi sesikhona-ke la ngaphakathi base sebayakhulekela-ke abakanhlabathi bayabonga-ke. Bese kungena abakamavuso nabo bayabonga bayagiya. Okuqedeni kwalapho mabaqeda abamavuso ukugiya sekuhlanganiswa umakoti nomkhwenyana. Nabaqeda abamavuso nje ukugiya kuyahlanganiswa maqeda ukuhlanganiswa-ke sekuyasinwa-ke leso sikhathi abazosina ngaso. Mase bedlule ekusineni-ke umakoti sewuyaba-ke. Mayaqeda umakoti ukwaba-ke ngiyacabanga kabe sekuphelile ngabe kabe sekuyiwa ngale-ke emathendeni. Izipho ziyoba zingale kule khaya elingale. Konke nje kuyobe sekwenziwa ngalo okunye emva kumakoti aqede nje ukwaba. Iloko nami ngithi angikwendlulise ukuthi manifika nibe nazi ukuthi sizawusebenza kanjani ngoMhlabathi. Siyabonga. Okuzokwenzeka njengamanje kuzawukhuphuka insizwa zothatha umohozo. Masifika nje le thina sabe siphambana nazo ziza la zishaya lo mohozo. Zikhomba kamavuso ukuthi sesiyakhuphuka. Nabo mama nabo bazawulandelana ngeduzane. Ngaleso sikhathi umakoti uyalunga lapha nabo bonke laba sesiyakhuphuka ke sonke lemfuleni. Ngabe qeda nje ukwenza lokho babuyele emva sesiyakhuphuka sesiyenza. Sesizongena ke ulani losikhombisa khona ni. Isango la ekhaya sidvula egedini aningene kulungile mfowethu. Nathi sawufika sinifice egedini nine nivalisa. Sizozwa ngani ukuthi nanga lisango. Vulani lesango leli uvule lelo sango ke nisikhomba ukuthi sesenza njani sibheka. Hlabathi. Siyabonga. Siyabonga. Mavuso. Nxele. Hlabathi. Mantini. Cha. Ngithi asibonge bomavuso. Noma ke mhlawumbe ngikubukhosi nje kodwa uma sengila kwamavuso angiboni ubukhosi ngoba ngingane yakhona. Kodwa nje sithi ubukhosi bakwayende sibonga kakhulu. Lo msebenzeka la khakho mama ukuthi uhambe kahle konke. Nabo Nhlabathi balethe isibane sizokhanya kwamavuso. Esethemba ukuthi ke konke kuyohamba ngoba kuhlelekile ngoba kuhlela uNkulunkulu. Sithi ke kusukela namuhla kumndeni kaNhlabathi noKamavuso seumndeni owodwa. Uma khona inkinga manje sekuzokhulunyiswana kuhlalwe phansi. Alisekhulaka eliyoba khona liphinde libe khona. Okuhle nokubi kusukela namhlanje sekuyobanjiswana. Mavuso. Nxele. Hlabathi. Mantini. Yende. Phanga.